Batho ba nang le kabelo indastering ya bonono ba tlohile dikilomitara tse 80 ho tswa Bloemfontein e le hore ba fumane dikarabo lefapheng la bonono le botjhaba ka mora ho ipelaetsa matsatsi a 29 ba dutse ebile ba robala pegels. Ba batla tjhelete ya letlole la ho thusa ya COVID-19 le hore botsamaisi ba setsha sa bonono provinceng bo tloswe. Decided to come here to get the attention of the minister because the premier told us the minister will come to us and address our issue. That never happened. And we went, the portfolio gave us a hearing, and we think that those issues were dealt with, made a presentation, but we also wanted the minister himself to talk on these issues. Because the minister, 2 years ago, he chased out of his meeting after he wanted to address the issues of PECOFs. So those issues are still standing now. Mthethwa o tshepisitse ho lekola ditletlebo tsa bona pele beke e fela. One of the things which we had to look into is the substance of what they were raising. The second point they are raising is the point of the third phase of relief fund. Pejana Mthethwa le moifo wa hae ba etetse ntlo ya mokaubere wa tokoloho Winnie Madikizela Mandela. Ntlo ena eo e seng e le setsha sa botjhaba e tla phethelwa haufinyana mabapi le moo ho ahwa mabala a dipapadi. This whole Freedom Month will be anchored in this province, and we're starting here at Mama Winnie's house. As you know that we renovated the house here. We are now at the stage of starting with the exhibition to make it full heritage site. Baahi le bona ba ntshitse maikutlo. Mama Winnie o re lwanetse haholoholo re batho ba bo mme re sena menyetla lefatsheng tokoloho re thusitse. Wanta ntse di siyo ka motho a tshepong. Re ikutlwa motlotlo haholo a le teng kwana ka motshepong. Magala Masiteng, SABC News, Verkeerdevlei.